Radio Yum. Ulol kushtale kusihil sansamal. Umuk chibale kukumpiti lubinukeikbe. Kubinuchik pahalubon ilfigelas tu kulob. Umeyahilkah kuchimpol tikunoh benil. Kumuk ang kusik tanag liksik ol. Tatbeti kumpel mul meyahyo salmayatan. Kasyantiksan sa malnupikusak behil mayaka. Kak ochukukung ktantak tula kaluka hilob mayap. Kosh beti kuhun ku ukay ti kustal. Sutikba ina ti alutop ol kilich kahlayob. Sikianto nupah taliktaniktan kachimpol daktan. Kuhumpitil knolob kubinukitiktan yetel tum menchibalob. Lak es Bisabeles, ulak lunes, tianun guayé, tahuetel, tanuk besajil, ojelte. Vasquen ojelte behlae, el tema hach interesante, el bal hach kanankak ojeltik, yambaluyil yetel biskuyuchul tukul tikkaje, biskek naatik kustal, biskek naatik san umeya yetel uyantal, winik wamak. Mi wahli wa malo tin chachita le kapil tanok tu me bekla yang sikwal yetel juntul mak wa juntul winik le tianu yalton ugelani de chile kapil tanok tu beta umeya yo sal ejelo yo sal bisutukultal yetel yo sal bisuyilal maya winik maya winkilil maya mak ichilek miatzilo tanin an yo sal in etha il Eli Casanova Morales, kins ay unip olal tumebelae, tanula kitikom, Bisabel Eli, el nohochmek, utialtech tak tusianech. Kimakin wol kustet Bisabel. Tohin wol, malo. Tatusha tentan utialin han bet con echan sikbala tekina. Kitukultik matanu tsokol let sikbala tumen tin shoka la meya hachta balo utsbalo kuyalik anan balo kak oheltik yetel hoplin sikbat yetel juntulin amiga yosal juntulin amiga kahaan tanshel kahil tilepetenila eleties halachilo halachiil yetel halacho ukahal aha ma halacho ukahal yetel tinkatas ti bishku meyahtalet angelo le kap el tano buinik yetel mak katut solasten pues de que tu caja le kuchabal le winiko be juntul mak okan tuyolil uyohel ubetik balob utstak ma balob chem kutal tupole ka ubetik de que tukultik balob kubetik de che basupasta ya she pues hansik baton y le contexto yam tile ameya tu shok tu nekap el tano. Pues Tanile, bueno, veo ahora tienen Waiting Ciudad de México, Ma Yucatán, Yanini, Incajale, Tinum, Natstis aquí. Entonces, pues Katin Shokai maestría guay te unamo, bueno, te Kinshok, Laili Beora, pero Kin Tsaik Shokshan. Entonces, Katin Shokai maestría, pues cabe tener un tema Kosh Ali Kutia Limbetic tesis, entonces, pero pues de por sí hachkuta timpol in shokiku he mayatano machen yucateco machen mayatani entonces katin wila de que ich yucateco yan kapet utia persona entonces makiet winik entonces tin wila uje mayatano chen un pe entonces chen winik por ejemplo o bueno uyinik kuyala ich chontale pero ya ahora pues kuyan bueno chubashu katu yale yan género tupache, entonces winik y chuje mayat ano katu ya hombre machem persona, entonces pues cada tatim tukule de que pues interesante pues koshalik y yucateco minan género ti winik yetemak neutro pero yan kapetan entonces
pues te talutukuli in un pelutukuli in shokik bash helani yete bash keti yan icheleka etano bu utialin Vame tesis tatam. de maestría tun. Aha. Tu me veo tana shokika doctorado. La Pero elite ten unamo. shokik in doctorado bello. Yetel kigna atik le meyastana betik behlae, yamba lujil yetel shak alil yo osal le tano, mahach tu yo osal bishku tukulta le tano, bishku kabet kunsal ti kaje. Bello. Entonces, coach alik til de maestría timbeta un pebaco ya la ichcastelane ve más antropología lingüística, entonces kin Ajá. shokik letano, pero machen letano takin wilik bash tukulian tupach letano bo. Entonces, ve ahora te doctorado, bueno, también vete con estudio más titan, entonces un estudio comparativo y yucateco y te chontal de Tabasco, entonces cas el helgi ubeli. Bueno, es que el ejelo kubetikin tukultik shan tumen tukap elil hatsil kilo ob pues kanan ti alunat pahal tukul yetel tanshan. Le bash kawalko de que ti ulak mase wal tano, bueno, ti ulak mayat ani loob. Chen hup el tan ti al u yang hup el chen hup el tan yang ti al utanal yosal winik yosal make. Le helo baishan ku betik intukultik banden tatam kuyuchul tun de helo yambalu yil yetel winkili le tano wa yambalu yil yetel utukul le ahtano bo teche yantech wa basta ta kaholta ta wohelta ichile shakalilok ta beta yo sal ubastenil. Entonces, bueno, de yash sol beta techo, entonces ya ahora ya jejelan tukul yan tu pachum etane, entonces koshalik, bueno, utukulile, pues ya ahora pues chen tukul, entonces, pero hach interesante de que utukulile, de que yan kapetan, entonces koshalik que ya ahora utukulile más hach directo kuyila tiletano, pero hach interesante men ich yucateco pues yan kapetan utia koshalik ichkaselan u traducita persona, entonces yan maquete winnik, entonces machen koshalik un peba hach complejo, yan tutukuli le, bueno, le macho kutanko le mayatana le yucateco, entonces ka kuchka ubetik kape diferencia léxica koshalik bello, entonces hach interesante, entonces machen yan tukul tupachen, entonces koshalik pues tu le tukulo o le tukulo bo tu chao ubelil ti u hach hok tik petan machenti un peli. Hach interesante lilo. Bueno, pues Yana Walton Yana Walton tun uhelani ichile kapel tano. Bueno, entonces Ichucateco ya le capetana Mac, bueno, Mac ya te winik, entonces un pe helani hach básico kush alik de que bueno pelo beita la natik make es un pit va be plurale, entonces machen un tú, sino pelo beita uyanta bueno utukuliti plural, entonces ya machen un tú yete winik pues ku tan yo sachen un tú winik kush alik babe, entonces un pe yash helanil pues ichileka pelo va, pero bueno ya no helo. Ha. Cache teneki tukultik le winike le tile kuchaba al bei genérico bei winik bei ser humano ichkastelant an valetin natik culpach le significado, o sea, make le tile bei ser humano. Bello, entonces Koshalik Make, un bit más genérico. Entonces, Winike, un bit, bueno, dicho, es castellano más específico, Bashukato ya. Hachmaro, bueno, tsokin natik. Bueno, kiwari techtun, bei tsokin tahlin sikwatik tech, le bastin tilin etail le shalacho ukahal. Titum bisku meyastal bisku kabet kun salet ano katu yala tentum winik chential mak
hets anuyol, hets utukul, yetel, pues kutukultiklebash yanubetik. Lehelo tun kit kutal timpole, keshwa makech, keshwa kaha anech, lunka bilech way yokol kabe, upahtal tun aguantal te yokol kabe, vale, keshma winikech, ichilu tukulil maya tin tukultik tun, tin bay ol bayles chulel, ku meyastal tumene miletzeltales o kuyalikob, yang hum elu yol mak, wa que tana kahta tim el ka que estana betik balo vale yankine le ma kelo ma winike Bueno, pues bastum sí, lejelo, kosh ha alik de que, pues, ken sihik make, pues, chen mak, kosh alik, pues, make un pe condición normal, u significado, u bashukatu ya le tande winiko, kosh alik u yanupeno hochtu kultupach, men, bueno, mi woje wa tech wa mashku yubikin tikbalon, kay tu pali wa tu shi pali wa vale de kuyal tech ma winkechi, bueno, ten que y en bello uchi. Entonces, un pe ejemplo, utial kak ilik u helani, entonces, kosh alik make tulaka, hen macha que mak, pero más en macha que winik. Bueno, un pe bas significado, le tile ba le bas kut betik ka winikta bueno, pues ya chile, yo sale cubeta le hetzmeko, de ceremonia, kuyalalo, ka hetzmek tal. Entonces, ichile hetzmeko, kapelo no hochtukuli kubetal, un pele uteala cansa a bashmeyaka betik, pues que no hochakech, kutzabala, bueno, washibech, wachupech, kutzabala alob, kutzabala shamach, kutzabala cuaderno en bishake, pero u kapeli no hochtukulian tupach hetzmeka, pues kutzabatech ka, kutzabatech top, kutzabatech he, entonces le no hochmaco kuya likop le heo kutzabatech utialu he pahala tukul, top le topo kutzabatech utialu topo la naat, le cajo kutzabatech utialu kahala a week, entonces ichile tukulhela, entonces bashku yesik un mash un tu winike, entonces wa yan, bueno, kuje pahala tukul, kuyanta la naat, yete kukaha la week, entonces tile osh pedoba, chen wa kukaha la week, hach tan kastakech entonces, chen wa kukaha la week, el weita luyala de que hachka winik tal, wa mukaha la week, chen makech mish winkechi. Mientras ka nuki klemash tanu senkashkech, patikintushti kikimak olalti Sandra Tzib, Deira Jiménez, Fátima Guadalupe Palomo Escalante, Marco Antonio Koyikov, Manuela May Aque, Yetel Cancap Castro, Marcelina, Romy Payán, Alfredo Cámara, Yetel Tulak Lemash Optanu Yilkobon, Tumen señal Radio Yuyum, de Facebook, Beslaitan Sikbal Yetel Eli Casanova Morales, de tie maestro ti estudios mesoamericanos, Beishantanu Betiku doctorado, Taitaku Akiahta, Mahai, Chen Bashaltan, Taitaku Kamiku doctorado, Tanubetik Meya, yo sal Kahol tal letanobo, Beslaitan Sikbal yo sal Mak Yetel Winik. Y Chile Balops o Kutsikbatkon es que yan Uhelanil y Chile Capel Tano, que sean kine kuchabal be sinónimo, be que tu kustale, be que ubasuk atuyale, tank ilikma es que winik, chen upahtaluyala al timash, kukamik os el características kos alik, os eba kabetu yuchuti juntul maktial uwinikta, le os ebalo kuyuchul ken uhetsmektal. Tin resumir, Tahua. Bello. Entonces, bueno,
kamin tu pech la bala. Malo. Entonces, kosh alik chen mash ku kahalo yike, pues chen le mash que lo veite lu yalak de que hachuinike, pero y tu significado kosh alik bishkuyala ichkaslan más pragmático, más chen un significado directo men bei hesta walaho, Ajá. pues ya chen yashile que lo veite luchaba bei sinónimos maquiete winik, pero kosh Ajá. alike sinónimos hach directo mish anima ha existido, entonces de por sí Juan Petane, Yanka Petan, Utialu, pues Utialu ya la lumpe vale, entonces ya no Yuchul, ya no Yantalu Hachela Anil, entonces Yete de Helo va, pues tan chantic batik de que ma igual, ma quiete winik, entonces, pues al chen básico, pues Keti, Bey. pero ma Keti. Ajá. O sea, un trasfondo más cuya sí que utukul maya miatzilil, maya kahil, yo sal le bishku kamiktun juntul make u meyahil yetel u yan ubelal u yantal wayok olkabe. Kenakam ubelal aguantal wayok olkabe titun upahtal ujilal es que machen makich. Huawei Kichi. Entonces, Yete de Hela, pues Ichmayat Aneyan le frase hach complejo shan bash bashukato ya kukaha la week de ike pues algo es si ha significado pues aire ich castellan entonces minan sentido te al uyala la Bey. week entonces un pe pues un significado ya más tu pues tu men bash kosh alik bash requisito cabe ti techo te al uyala de que wakahana week pues wa Hetzana wall, Hetzana tu kul, kabetik balo tu bel, bueno, ma betik vicioso en general, koshalik waka senkalta, waka sentsutzik chamal, wajen bishake, entonces, ya en requisitos utialu ya al techo, wakukaja la wike, wamae, entonces, wakukaja la wike, entonces el weitalu ya de que winkechi, en cambio, uyala de que, bueno, ma kecha, entonces, el ojen mashake, machen paki bei uyala techua wini que chiwa ma. Bueno, veo ahora que tal tiempo el cachi más mi mohli bishana wilik chembaletan in tukultik letzik balob kuyanta to yankine yambalo yil yetel u tukulil maya kajes de tank betik beora vale beishan min u tukulil maya kah u beya hachmalo tial utukultal sham bistanu yuchul kustal en general wayokol kabe Keche bei Eli Casanova Morales bei win keche bei winikech bisha wilik le bistanu bin u shimbalil mak wayokol kabe tanwa u winik talo o watan upatal bei tan u sut pachil le bish aniko on yetel tulak le balo tanu yuchur a nivel social kos alik. Bueno, que shewa kahani wike. Entonces, bueno, quien tuplique, pues bei tek ino bahach kosh alik de que ku kansa to on de que pues cabeta yantal bei kuyala is kastlane hach individualista, entonces pues quien tuplique tano atal pachi utukulil le pues utukulil bishuntu winik pero es significado tsokin sigmático un significado pragmático bishuntu winik mashuntu winik entonces yetel utukulil hach individualista maktek inova o sea pues ku kansa tech kabeta senshok kabeta yanta tech tak in kabeta escuela de bala ich castellan kabeta yanta tech amor propio entonces yete tu lak de balo tun ata tupata make beichen junto che ich tutunal pues entonces quintuplique pues utukuli le un significado pragmático tiene winico pues ma palque yete de tukul de individualista quien bisiconte inova entonces pues, tu gelanta Bei kin wilik shan tumen yetel le bueno kin walik tank bing selik tank bing ak
chupikak kustal yetel balo ku betik kak ata konchen huntula loon bimokli watani yan wajani wali kupel bal ma utsi wa ma minam balu yetel mishbali che bale yani walik teche pues toka shukiklela wini ke matun kutalti utanil urais de win Winal, mimos liwayamba lujil de 20, tumen ti lejelo, mi pasta luchaba el explicación ti wale wini que laili yang un pelu significado yamba lujil yetel much kabilo on, bei colectivo ya no on. Wa minamba lujil. Pues quinto clique hach complicado hachnata tushkuta de ande winik, pero comparativamente ujemayatano coincidir pues winik umpe genérico ich panmaya, o sea ich tulakle mayatano wa wink wa ich kichetan wa hembishake. Entonces bueno, de cobecha igual de que cosa alik bello winik wink winak, o sea raíz win ku tanal y chiltulak le mayatano. Entonces quien satush quien tuplique u kachi ele un pit pachi. Entonces tucha mac le yucateco vale 4 tano de yucatecano. Ajá. Malo. Bueno, pues hashtag interesante, el comentarios o exigente pantalla. Fátima Guadalupe Palomo, cuya like hachmalo bletzikbala, kimak olalte Beishan Luis Alfonso Petul Kushin, kutushti kimak olalti usuku unil Elika Sanova Morales, Elías Córdoba Shan, cuya like hachkichkele bletzikbala. Yetel Leonardo Tuse, cuya no tengo la señal, mi yetelelo. Leonardo, pues es que mina señal de frecuencia modulada o de amplitud modulada está en Chengua y Facebook ti Radio Yuyun, Wati YouTube YouTube Jazz Novelo, wa Laili Twitter, Tianon, Tian Tanucha Antal le chan sikbala le nuk besaha. Tial que oxikle sikbala chen ope o 8 minutos kubinton eli koshut ti le ukinil kenu hets mektal pal ku yuchul tun le osp el baluk tawala. Bueno, de ahora tun tal timpole bistun bishkunat bahal yan unnaat mak ku top unnaat yetel bishku he pelutukul bishuk pahtolu yesi kuntul mak es que he pahanutukul de que yan unnaat yedetel shan de que tsokulu kahlu yik veita wala. Pues bueno, coach ali que o más básico, tuculo men balche mun tukul, chen make wa wini tukul. Entonces lo va kuyuchu que coach ali vein normal de natural. Entonces tulaka maku tukul, pero matulaka mak ya no nati. Coach ali utukul u significado y castellan de inteligente maukat uyal de tukul ichmayatane mas yanu yilyete wayananaat bishkuyilal wa tsuyantalanate. Pues bueno beituyala tentuno hochumake pues tajunka binanatik bash katitech bash men yetele tukulo pues helu beitala kanik jejelas balo pero yetele nato pues alik katuklik baale tsoko techkahetzik wa bash más conveniente titech wama. Entonces veikuyila de guayana nate bishkuyila wakahana yike lo super bishkuyila castellane un pe tukule puro moral. Entonces wa hetsana tukul wa kabetik balo tubel machen un pe machen a tukultik pues machen un pe acto racional bishkuyila castellane, sino que kabeta
comportar kabak abeta tzika wolti humpe bale hach pues tu beli kanatik tsoka kanik bash uts bash kas kanatik bish kabeta tsaik ta kushta wale tsoka Ujú, kahetzik kabetik bueno kabetik a comportamiento koshalik hach tu beli entonces ve kuyila de que yan bueno su kahalawik pues ujú. Kutal ya kachio tin pol que chica bella uyana que chica yana kupachta la tsikbal tukaten tumen de hora tanutal tin pol kustun le makob matupachtal u ketikob wa ma uts un peba yanu betkob tumen minan tioble pachtalil kosalik le makob yantiopti ichirex espectro tijejelas tukulilob le kuyala capacidades diferentes le tio mawiniko wa mi tu pasta mi waliwa tu pasta a walikwa basyosa lelo wa atiktial pues ulak tsikbal tu mem pues pues lehelo beishan tinkata ha tinkata ujú, tin shakalil tinkata entonces koshalik bueno maikat in un peba kase pero koshalik un tumake kusiji viete parálisis cerebral wabalo bello entonces tukule yanti ujú, unate puede ser uyantati wama entonces koshalik kuhetz el waku pues ku kanikbalo ku natik bash kabeti babello pero ukahalo yik elo hachala mm, tende que elo ujú, ma porque es koshalik mum minan y chile u condición bishuntu winike men ujú. Beiku mama Gilal. tante be ahora bash antu ya la tiene en hochmaco pero de por sí kunat caja de que mishkahano y que entonces koshali que Ujú, waku betik vale tonek juzgar tikase mishkasi men pues minan ma yan y chile condición de winiki ujú, ujú. Talking natiki. Mireya Montejo, tanuchan con shan kima kolaltitech, mami in mama leti. Kuyalik yambas kialale uyala winik tumenkache kuyalale wit tile makob uchi. no Mi le volvibas tú. witobo uge baal Ujú. Báselo. entonces makobo Matulugul tile ma sikwala. Ujú. mishba yanuyil Ah, malo. Yetel Jorge Enrique Vargas, pues kutustik kimakola al shantitech, malo blitzikwalo, yeten tukul, yetele tukulo. Pues yetele hela, eli, kin sagunip olal tech talech al tzikbalt etel, tile kin hela, que si machen behlai, que si cabella kasut, nashe tial a holtik, tumen mi liwa a meyaje u pastal u kastal wa tu u pastal humana al te shoko wa bishi. in tesis gratis yanti upaginati unam, entonces en tesis de maestría, hachte mesa, kujo kolugelin artículo tintziptati un pe revista japonesa, entonces kin tanyo saluje balo bueno, un mismo tukulik, kochalik kin Ujú. wilik letano, pero más interesado en bash tukulian tu pach letano, entonces tintzipta un pe Ah, bayo, gustos, entonces bueno, hel ajá. también compartir tiktin página ken hokok. Entonces, Le chen meya kukonsalin kaba chen bello, y chen Eli tesis Casanova unam, Morales, sí, tesis tesis UNAM. unam. Ujú. Entonces, Ujú. veita lu descargar tachen bello. Bueno, hach malo Dios botik tung Eli kama sup el malo chinil kim behlae, taktulak kim. Bello. Entonces, te enero ya nehan bin in bet documentación que las cajo Yucatán Campeche, entonces que sí que waka will que neste banda o ka saludar que nesh. Bello, Bello. kiwaritesh ensesh u meya Eli, so hole kabisesh ti alutsipu kaba, ti alutsabalu autógrafo. Le shivala. Bueno, dice que Beyarin bueno, hach Dios betik. bote que Bueno, kananta ba Eli. Tontun le ulak luneso le lunes kutalo yan uyantalulak tsikbal te anu pesajil ojelte matupsik las lunes las 4 tu chinilkin guay tu kuchilil radio yuyu taktulak kintun kananta baesh
Radio Yum. Ulol kushtale kusihil san samal. Umuk chibale kukumpiti lubinukeikbe. Kubinuchik pahalubonil kikilas tu kulob. Umayahil ka kuchimpol ti kunohbenil. Kumuk ang kusik tanag liksik ol. Nagbeti kumpel mul mayahyo salmayatan. Kasyantiksan sa malnupikusak behil mayaka, kak ochukukung ktaan taktula kaluka hilob mayap. Koshbeti kuhun ku ukay ti kustal, sutikba ina telutop ol kilich kahlayob. Sikyanto nupah taliktaniktaan, kachimpol taktaan. Kuhumpitil knolob kubinungkitiktaan, yetel tung menchibalob.